Kajingnya tu kana Syapang Kader Jesu Kristus Ladon ha kawe ka yeng unong tong dok ha balawa ya kader Jesu Kristus we unong di bua ulalet sya kata ka yeng pandi bat ulayu i ya kader ba i tenat hang ta ulapan thi nau trai yeng ya kata kader uda ong ba un siu ya kador wat la kalong kat no ru kum tau trai yeng uladi ya ka kador jong kata kader kalong kat hadu baka pisa baudan kalalut bat yo pisa syu ban thiet kiat hayeng unong di ulabu ya kata kader ha kacaka paula banyo i ya kata kader ha kawe kesngi ukan mau kumno baka kemi jong kahikai barabor ba day ban di giat kajuye tu kanaru ya haba udang red syapang Jesu menta perkat barabor ya kacinglong jong kum unong di ulakwa ban lait no na kata kacing melien kadu uladuai uda ong atrai tu keni kentet yang na kani kapop hadian nang ta suki uyai pet ya kata kader man kapor bat ukala kabamut ulalong Kristan bat ulalong uwe na kirang ba jong kata kapalang menta ulalong ubriu batamai kani kalalong da kabapet barabor ya kata kader unorwai semensi mujurwai uong pet seu Jesu lamethan pet ban pet seu Jesu manyo lat pet ban kani ka video kaya tu sapang uneu beriu uba habau pet ya kader ka seu Jesu bat ukwa iru ban lat no na kani ka jinglong ka berim ya ka jinglien ka seu bandi kumta da ka pet ya kani kader ka seu Jesu ha ka bakut ulala man ino no ya kani ka jing sniu baro bat ulal kala ka bambot bat ulalong ru urang ba jong kapalang kani ka video kalong ban ajing kersan na ka benta gitu kibakwa lat no na ka pop snow ba kersan lem na ka benta jong kani ka video da ka ba like share comment bat subscribe ku bless you